ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوار بادینان خوشحالین جارکادی همون گشتی نفی کدوش بوی پیشکشکرنا برنامه هوای روزانه ایوار بادینان بینران و کوی نزانن که اف برنامه روزانه رابطن میفانداری کسانی که آن بیشین چند کسانه بوی اکیل فیری گفتگو اک بیت کردن چه گفتگو اگریدای بیم روزه و یانشی اگریدای بیم زانی و زانیارگین میفانی می روزه با پتر خدمت کردن هوای انهشا خوشتوی افرو که امرا بوینم میوانداری ماموستای زور برای اسم ماموستا رمضان حمزه بسپور استراتژی و سیاست آوه آنها خودی افرو که دی بابتی مل سروی چندی بیتن که چند مطرسی هیل سرنمان آوه یا بیشین کیمپون آوه الحریم کردستانی بوچی حریم کردستانی بخوم فاشوی آوه ورنگتی واکوت ناوالقا که حریم کردستانی داتیتن بوچی حریم کردستانی نشیای حتی فیگا به هندک سکرین واسا چه کتن که هکر هاتو خودی نکتن مطرسی چه بو چندمه که خولبر بگریتن و بشیتن نکویتت قیران مازنداین آوه اریتی دا چاوری کرن که دمک بیتن و او دمنه دیر بیتن که آف وکی گازه یان بهاتر جیله بیتن که برمیلیانم بشین لتر بیت فروتن بو حریم کردستانی هجماره که دیا بسیارین وکی وانا مین آماده کرین دیش میوانه برای سینه کرن هینین هجا و خوشتویجی شین برایوان شماره بین سرشا شما دیار هین پیوندی مبکن بوی بابتی هر پرسیاره که هوای بید دیگه هیدا ماموستای او دی برسف سر هیدادان ماموستا دست بکی تو گلب خیرادی سر سرچا و ابر بوی فارا دینن زور سپاس ماموستای من امیل ویری درس ببکین وکی کومه بری فیگاوشی گوتی اره مطرسی السر نمان یان کیمبونا آوه الحریم کردستانی هیا یا نه ماله تأكيد أفا هاي ومطرسي روج بروجي يا زوردلتيت وديارتلتيت واشكاراتلتيت لجهة داخلية أم خود خابينين أم اختياري وارد بينين أم اختيكاني كيكيد بينين أم ورزكي تير باران وبفر أم بينين أم بيجين خلاص أفا هاي ونينا ام همی جارکا دیش بیت کنه و ام هیچ وکو نقشه که درش خواهین ام بیر کرنکا درش خواهین من نینه نت سیاست آمده دارشتی نه کو ام نیتی جینه ابداره جین کو ام ویس رشتی وکو جناب تب گوتی کو دیوالهیت هر نسبت نفته احتمالا نه کو دیوال ایدیاله هاتی جی وگاوه ام نسبت ترکا على الأقل أكيد أم بيجين في قبل عراق بتر يا أفيد يا نفط داتا تركا حتى مقاولي هند أفينو كابو برتت يعني كلام ساكن نسيكي أف لترا أفي أبا أم تكرين ب$1000 ني لترا بنزيني الجيرانية خوب $950 $950 يا $950 لترا بنزيني أباش عمق 3000 متر تتدري ومصدرين مصفى ودنيا كعمليات وبروسيس وشو التسريتكيش نيكا او هوسه تدفلوتن اخو احتمال 400 ام 300 بروستيتن ابي ديل سلمروي لي اوفاتو اشكاني كيتيني عند الجهاز كي رايني انا اني ديكات بطلتي دا ي بلاستيكي جيك دزاني ودي فروشي تبيجي اول ترافي اول نفلتر بروبعكي او دي بنصاده او دي بزاره نوكا جرانتلا في جا وقت الجال صباح الجال تركا حقوا حسابي كيبكين ترك او متبردت يبحقوا حسابها مقابلية كان نفطته دي وفعلا او بما بتتراوز ديتن كبر ميلا مايا او بما داخل بيجا كان بحسب مرمينا كان بالنسبه بحسب متراب مكعب كاين دي الوحسابي في غافيا راوستي بس الباشا روزا كان يزيك دي جرانت الراوستي يعني احتمال هم خطا خاص بو تركا بين اف خطا بس بو هنديه ده مقابليه بما افك تريباري دا بيت وترك اجبر هندي هكا ام سحكيني او حق لي وان حق لك دويت هي نفته نا ان ندري وخلينا كان خدان بشكل 4-5 بيره كيف بشي اشتباط مانيت لي هي نا شركات توات عملاق لها نتشنا عمقي نا دراسات جيوفيزيائيه كان اجتماع نا بيجينغا خوته كده نا مجبوره چونکه مجبوری تو آگره که دو کلی بینی خو مادم جیران تا آگر کل بید و آبادب کلینی تو زاده تا لینی دزانی وجا هم نفتا خوشی بخو هلا هم جنگا خوشی بخو هلا هم آب خوشی فروشید و یتی نفته معادق نهلا منا کنکر معادق نهلا منا کلا دکل معادق نهلا تگ ندا في نفط خر وخردي نفط بينا دار جبيري دي بفروشه وجا دي تركا حتى وجا نيفك شويه احتمال الترك بيشتا اسبي باري نادمته چون كده بده اوفيش نيكا بردم مع العلم اگر سياستك حكيمانه
کو هر چی بید ام بحث حکومت خود بری بکنی عهد ملکی وقتی اف مجلس عماره هی وقتی اوان گوتی لازمه ام پیج سکرت املاق دانن دوکانو در بندی خانو حمرین و مجموعه که سیداد بجنه سدجك فرق ابي سامر راو ابي كود ابي دفيغوفي كو داعش محاربات كات ودفيت سيطرة سركش دي سكريميسل ابي سال 1935 بو نه وقت حکومت بری بو سال 1935 اف سکره وقت استراتیجیک با عراق هات بودن دا عراق ببته سالکا زادی المنطقه او دشت جزیره او وگاوه منطقه شنگاری و منطقه جزیره و ربیع او همی ببته آوادان کرن و الویدر که گرمته ایدی هینگی هزار کرد بو کو گرمته احتمال دیدن تا سر موسم باران بتنه که هک باران هات تو گرمی خوب دیری هک باران هات تو گرمی ندیری اف هینگی وان هزار کرد بو کو آوه رای تکمیلیت گوته تکمیلا بارانی که تک هات و سال تشکاتن لی اگه ام بد وی سیاستا بری بینه در جزء اگهش به اول سر بچین و کردستان خاصا دیف حکم موقع ما که ام بگاوه یلسر پارچه عراقی دا و طبیعت ما جیولوژی توپوغرافی یه قوته و آف دفمراتت هک ام بیچه که بهزیری بکن ام مجموعات سدودت عملاق ابدانین ام دهینگی برکش بین ترکاجی کشین و ایرانجی کشین و دید مسیطر بجین سر جانب عربی چه جانب سنی بید چه جانب شیعی بید یدبن مدا هم ده صبحی مسیطر بید ما مستا کی شوالات راسته و خود شیطن کارتی کرنیل مبکت بو گرتنا آوه یان بو تمام دم دا پشتی گرتنی بازرگانی کرن اب آوه حتا داد اما کی شوالات اری ولات عربی نه ترک ایران ترک ایران شیطن کارتی کرنا ترک ایران اف هر دو آوش ویرتن ريبار دجلة الديف وتشقيتوي اشتراكاتين يعني بيجي كردستان باشور بس حكومة تركيا كنترول كات وبروجي جاب يدي الرخي سليمانية زيا بتشيكا ياش إيراني تيت وزيا بتشيكا وسيروانا وأفريبار دي هفيد بتشيكتر همي يش إيران أودي ألواندا أبي الخانقين أبي هاتي هشكين أباش إيران دين أف هر دو دولتها هر دو وكو جالجا السياسات بيجين هر دو متفقين هكا مسألة هاتو إيشان دينامه بيت يعني هر دو سياسات هر دو كايد آويجد جهنا إيك أودي دا كو هكر هاتو بفين ما بيشينن هر دو بنا دوستت إيك وهر دو بيقول الترك بروجي قابية شكري بوتشتكي يعني أودي از بيجم حتى إنه كيجي حكومة العراق احتمال آن خود نكير خدا آن از نباورم نزانيد تركا زيها مازن نكريت بروجي قاب ده مع العلم بروجي قاب تشقى دجلة يا هرجرين تشقى دجلة هرجرين أو ريشين أبيت كردستان باشورتين أفر دور ريبارة ديف حافظاوية جزء أكش حافظة دجلة حوزة دجلة جزء الجل حوزة فراتة من بروجي قاب يبيك إناي ليه تركا أبنا كرياتي دا بوشي شهرزانه دا بخو زجاك إعلامي صباحي وقت إيكي البنك الدولي تيت أجر هاتو تا محكمة كدولي تشيكير تا الأمم المتحدة شكايت كير من روجي قاب أبنا داخلي قابيا دي إذن فيقا ب 15 سد أكيد فيقا بشيء جفره بمنطقة 15 سد دو بروجيت تشيكيرنا كهرباء تركيا تشيكير البيري نه حكومة العراق بحث كات نه أم حكومة هرم من بحث كات نه خلق بحث كات هما ند يعني بس أفكار دي بحث سيدي إليسو كان إليسو حسن كيف دي خندقينيت وده آثار برد آثار مهمترين أنتو بي سياسات كده چند آوه بوده بردت يعني آثار مهمن حضارات دولتك هنا حضارات ملتك هنا بس وقت مروف نما ما آثار ويقول يعني قصدم في قلت همش كلمات ثانية كانت تحكم بحسكة حملات تينا كنا قال لك أجنبية هن منظمات NGO هن همي في قابلتين دبشنا حسن كير وجبر آثاره كاس نشوي يقولي كولا حكومة تركي داسديتا جبريكو أم آثاره نهلين بن آف بن كدي كانت آفه بدأ يبو ملتكي كوشتي عراقي هم ده حسب عراقي وكردستان كينا إيك كو 35 مليون هكذا تبقى بخدها أو قيرانا الجنوبي شيء طبعا احتمال بخدان اختصاص أم بيت حسين شو كأس متابعة شبكة أفيد كم أول الويرتين أول بفرد حالية وباران اشتركيته حتى جاتا بصرة هوار تيك شو نفجر كدي أو إن عشاء هاتي كرينجي تيك شو هكذا بقى بتساعد الصحافة وأف مقالتنا خارج يعني كارثة الجنوبي شيء بوي أف نمايا
بشتي داعش هاتي وتاثير تنظيم اوفيجي كيري والفراتي اكجار وضع تكشو يعني وضع جنوبي وسط عراقي وضع جلاكي خرابه اذا هكر هاتو ام فيغا بحمله كي نجين بس باثار ام حمله كي كان كواره ترك دي چند متر مكعب ومن ثانيه دا بردي بوفون 35 مليون مروفا افيش قال يعني حتى انه طلبه مش ترك انا طلبه كمنطقه نقبو من تركي بيش تبرا اكيش اثار افنا از الشفاله دما بن باشترين تكنولوجيا از دوی منال راکم باشترین تکنولوژیا از دوی کفتی راکم یا اتشیم از دویش آو این مداره دی بوده دم سری گیره کی از نزد هندیمه بس از دوید از وی منطقه اعمار کم بخو منطقه از محتاجی نفوس من بونه 8 میلیون از محتاجی خارنیمه از صاد خود چه کم و فروشم من نفت نینه هم تكون نفط ام دينه راسته مش بلا نفط اخو بيد دير نفط هي فاذا هذا سياستك بالنسبه لوان سياستك طبعا سياستك اخو خرابه بما درندانيه بس بوان سياستك حكيمانيه ملاتي خويا بيخدان كان او اخويا فروشيت ام طلبه ما خلته الناجي بده تلك وفد من مفاوض بس تلك كولا تحسب كم هند نفوس حسابات وبن وبچين ورينا خاري وافنده هند بو بي ايو هكتاش كتشن اخو چند اوا چند طيرو طوالو ابا همي ام حسبنا كان حسابات كان ولا دي اصال او بن دي نزاتشي له تركجي يسدد خوشيت كان وقت بو امر الواقع دي هيجي تو مجبوري تعاملي كامر الواقع بكيتو نشي بيجي كار بيجي سدي خراب كان زوجة مستعد في بيبندي ورقي لقرينا بقى کاک بارزان یه بار باش الو کاک بارزان اگر کرم کی الو الو کرم که کاک بارزان عمل اصلا دواره بال برادر رزم باشتر سری من کرم که خوشی تورکت لیده کم شوی سرکتون گوه خانزم ممنونی تمام کرم که کاک بارزان من ما قصيش زور جواني في البدايات ومن متابعي وشكان نكد وتركات الإيران وتركيا حزبك خلاني أو ما مدرس ذاك باشا من وكو رزق وتشارك لجنازة ما دام حركات حل جميع هذا خلاني أو ما مدرس ذاك آية وقف حكومة كردستان شكلاني الشيحية كخلاني أو بياني درسنا ده آية قد خلاني مية إيه جنابي خوي وحمودر في السكان بدي فرق جوازي أوي كتبلاني كان ربوز لكارنا كتنو وقنجاني شوكو ايما لشيني ايوا دا بير لوا بكاتوا كباني ايران وتركيا نتوانا خيران بو ايما دروز بكات بس خوش دورك زور سپاس ما مستا کاک بارزان بیجیتن تدبینی حکمت هریما کردستانی آن لعنی پیوندیدار پلانک هبیتن که امنه کبیند و قیرانه ده یعنی دست پیکی مروف بخوراب گهی چیترک و سر مروفی رابوریتن و پشتینگی مروف پشیمان بید کواره چلی هات تدبینی پلانک او صاحبیتن که امنه کبیند قیرانه ده یعنی بیشین هر هزرک وید تشتیدا بتکرن جناب تگلک شی گود بس وید از بیش کاک بارزانی ماموستا رمضان نه وکو لانی حکومت ویریه بس تنی وکو شارزای که وی بواری دال ویریه چونکو ماموستا شارزای خلق جد نیازیدن اوه وکو شارزای که بسپوره که وی بواری دا الویریه بس اوی بوم بحثی چونکو شارزای ناوی کاری داد هدو چید دوم بحثی به چندی که کاد بینید که پلان حکومتی چند او پلان کو بشین سر بگرن ام نکوینت غیرانه دا بلان حكومة بلان هاي ملوف إنكارناه تكرين بس بلان سيدا دو بلان تيت هاي ده بلان هاي خاصة بو وكما بحث كذي مثل عمار اتوقت خدا وقت بلان دانن بلان استراتيجي طعم استراتيجيات جديدة بلان مشكلة في كافي ما يعني حكومتها هريمة مشكلة في كافي الجال خلقية هاي والعردي حكم وضع مي سياسي بگاه دی جاده که بیام ده بری بحثی هم سدیب کن جاده که دیدی بی او جاده دیدی آخر گونده کی راچید او گوند که همی دهن امنا به جاده ویر جاده عامه ها او اشکال مازنه بگاه مثلا ام دهن بخصفه کنی مثلا دی سده کی تچکرن او سد السريباره که مازن احتمال بوی استراتیجیه که دريش خاير نه تچکرن ولاتیا چهار گونده فلان کسی نه چهار گونده عبیدینا دکم نبن امشین ان تعویض کی آخر وقت توتی ملتکی آواد کی و جیرخانه که آبوری چون وقتی ما گفت آف یعنی آبوری اگر ما گفت آبوری یعنی وجیان و پیشکفتن یعنی اوه اساسا که اوه همش نگاه کامپیوتری چکی اگر تو ماه تهنی و تو ماه برسی و نساخی فلتکت شتی صومال التهاد تو نشی آوه قبل اثیوبیا صد نهضه چید کرد او مصر عظیم او مصر افریقیا همی کنترل کرد مجبور بو سیسی وزیر خوبه چو اثیوبیا هش کو آقا یک ابتدا مالا خلامی
هو صابون مصر أغابو وأثيوبيا أو دولات بنده همي وكو خلال حسابت كرن كنترول همي كربو بآوي وبسياسة حكيمانة شون النماذج سدك عملاق دانا سد النهضة ولكن مصر يخسر أمر الواقع وقت قيادة مصري هر وقت مرسيبو دزاني وقت مبارك يتهابنو شون على اساس ده تشين وجيشي وايزار وفلان نشيان ابو مبارك نما مرسي هات دا تشتكي كات اوجي نما سيسي مجبور بتشو خود شو بيري يعني مسألة يعني مانو نمانية ديجا مش كده ما بقى يا حكومة هربي واجي حتى حدا يندج قيرانك تفيري ده هي دي مثلا السدقي كان او سدنا ارتفاعي مثلا بيجي عند بيجي فرض كان مفروض 2 متر بيت انا حتى 100 متر بيت انا 120 متر بيت طب تمشيت على الاقل بتا 400 500 مليون خزن كات دي بيري خدي هيك تو في بخسر خريطه والله فلان قد وفلان قد وفلان قد كذا ما انا كنا والله قبلنا كان قد ما دا قبلنا مشروع تاجيل بو وقت مشروع تاجيل بيت طبعا صالحي كده صالح دولة جديدة إيران وقت جيد طبعا وقت تشيد وخلق مازن بيت ونفوذ زيادات بيت واحتياجات المشهد بين تغييرات المناخي وصالت هشكت مشهد بين إذا توي خسارتي وبيش دينجي أف مشروعي أف صالته تشيكاي أكان بيجين 100 مليون دولار صالدي هكذا نفس مشروعي تشيكاي دي بنا 125 وصالدي بنا 150 ودي بنا 200 نفوسنا باريجي قيمتنا بله باريجي قيمتنا يعني أو بروجي أف صالته تنفيذ ناكي مثلا كمثال اكيد مثلا نظن بس تقدير كم رقمها كم دي بيجي بكون قلتي 100 مليون دولار ديليشن البروجي دي كامل بيت سدل فلان عليه سل فلان ريباري او صلاه تجد بصلاه 2016 اسم متاكد دي 6 مليون دولار ناس وهم سلفي حسابي بك 6 مليون و6 مليون يعني تبين صلاه تاخير كي ابابو دقاتي فاذا المشكله هي لازم حكومات الفيري حاسم بيت حكومات يا حاسم بيت وقت تيت خبره واستراتيجيات وخلق شارزاتين باش افروجات ديال سر خابيلي دانم ان سر زيد دانم ان زياكشكا دانم ان سيروان دانم ان فران ريباري دانم بين افسد دي خدمات ماكات دي شن خدمات ماكات چند نفوسي بو چند ساله دي چند خزن كات دي چكات دي هندا گوندا گريت او گوند لازمه بين اودي كيرن وقرار بريار بيت هما تو تعجيل كي انتو سدي بيجي كي تو شينا 8 متر كي 6 متر 6 متر كي 5 كي 10 تا هم منطقه جمرانت او ابجي تمران تا او خدمات جناكر وتناوك گوندك اودي او كي ويرانشت بجنه يعني تسجي تشكر بس شو خزن نكر اذا انت شو اودي الملات خنكر اذا انت نشيا بروجيك زراعي بدنيا با نشي بروجيك او بخارن بدنيا سر إذا جارك ديدي زفريا و مصطفى ديدي ليكيا و زور جان بله ما مصطفى جانا بيت بحثي أبد چند جارت أخفني تدا وقالك سرنجام راكشا چی کرنا صدایان سکرا و حتی دیمای سالکه که خارنیه ما الكردستاني بالكو قالك ولاطة حتى سكرة كي سادة كي شيت كي بالكو ام بيجين دشتة تايبت افا ولاطة عربي وقالك مصرف بيت فيتو بارا كي قالك مازن بيت فيتو وقت جيب بيت بس هري ما كردستاني طيبت امي بحثي دافرا خوكين دافرا بادينان قالك جياين لي يعني اگر بيجي دي سادة كي چكي بالكو دي جهة كي بتني گري دي سادة درس بي چنكو في راخي چياي تو چكي تشوي چياي قايم تر چينا كي راسا دي هنده گوند برزبن بس في راخي چياي في راخي دي چياي ويرا هني چياي تو دي جهة كي گريان بالكو همانا گريش اولي سالكا ام بيجين خارني چه دلوي سادة چه بيتنه بو چي محذر نكر و دوام جي چند ام بيجين عرده ما سروشته ما يه گنجاك و سادة لبيتا چه کرن مال جيولوجي و توبوغرافي منطقة صدصت يا الليك دايا بو درسكينا سكرا ريبارد مازن تيراتين ديجلاتيت خو ديجلا خو وك ريبارد مازن خابير تيراتيت زيا مازن تيت زيا كشكاتيت اف ريبارد بيجيك سبنا خازر و ديشيا منطقة صورة زيا كشكا و سيروان و اف ريبارد سالكات چونك اك دي زراعتها مسوگر بيت هر 4 موسمه يادي دي آجلی انواع يعني بقى كيلو هنگوینی وقتی چه هفته دیناره هفته هزار دیناره هشته بشه و هنگوینی چیایه او هنگوین دی وی دارو باری دی خود ایدن
ماسیاتا میشتا هنگوینی پازیتا خودان کرناتا تلا چیرا گولا شول کرنا به همین مروف دی شول ویری همین قزم چند قطعه همی دید و آوه اكيد سیاحه بسری خوب یاش همی مهمتر تغذیه آواجیر زوی وقتی تو گولا که چید کی 200 مليون متر مكعب آب خزن کی او آف دی چیله هیدی او آف چی تخاره دی کانی که ته همی گفت بر دوام یت بنیاری چارچ یعنی تغذیه کردن يعني طبعا في نظريه كهي قال لك في برادر اغبن وصحباتات كانوا شين ابي سدد مازون وزلزال اشيد كانوا ابي سدد مازن همي دوله داشين تشيكن هم مشكله ابي وقت چونكو صيني فيا تشيكت بجني سدد ابي ابي الاخدود العظيم مازن ترين سد تشيكن في تقريبا صيني سيطره اكتفاء ذاتي يا زمانش بيلكو فيزان جي ناهيت اوف اخت اوف تيت فيزان وباجراج خراب كات كنترول كمازر كر البرازيليه سدد عملاق شت كان چونكو اساسك ابو تنميوان العراق دولتك زنگين ودولتك نفطي باره هبون العراق افسدت عملاق دانان اكشوان سد بخم ابو اختراع كربكو 7 مليون متر مكعب سدي مثل 11 مليون متر مكعب مليار متر مكعب نبصانه هي افان سدود حكومتها كشتي ابدي سوريا نشوان شركات الى قرضت حكومتها روسي نبانه فاشكال دفيردا قال جاز مناقشات كما منتديات علميه ده دونشي سدي مازن تشيكي تشكوش بالبارا نكو ناجحه المشكلات هي جمعنا تشينابيتو ويبوني ابدي دس كسي ناكافيت چونكو سد مصرفك مازن لتي تگيرن بس با فايده خوتيني هكا ده گونداجي نقوب كات صد گوندا بن خدا آوادان كات اميج بيرت كاين ولا فگوندي فلان كسي او ابا بابي ليفي او ابا ابدي او نقينا كاتن بابي من الجهه كي بيت بابي من الجهه كي بيت مالا من الجهه كي بيت ماني او قد بس بنويت مشكله ابا لازم الحكومات ادفي سياسه ده تعويض ابي گوندي بكات عدكي باشتر بدته جهه خوشتر بدته اشكالات ويري ده هي ما مستعمل في پیوندی ورگ اینو پاشیده هینه به سربون جاندن جهی و چه کرنا سکرا دل پاکی وار باش ایوار باستو خوشترسانی برابر ممنونیتم زور سپاس کرم که سر جاوید فرحان مهمانیت کم ممنونیتم زور سپاس که بردل عزیزا خود تلفونت کم سر جاوید بیزن ده آب بی و کهربی بیدن میزانی که دستر میزانی آوارای سیامالا او بیزن هندک تا خوزی ولی آیا راستی بو بخونه های یا نه هستر نگمه ولی نه آدیه بله آوا مالا که بیده سر میزانیه بله آوارای سیا همه بله دل پاک اوه بابتا که دست بکری الدهو که وگاو الدهو که هندک گرک های چید کن نمونه تاخی زرقا یه ویراتین که روژه ریوبری آوا دهو که الویری بو همان دم دا بری چند روژا جی پیوندیت گلمه بو الدهو که یه دست بکری وی چید کن آنه یا خود خلاص بیتن ده بشین دورو برجی دست بکن و بتستکی زور نورماله و اوه بلکو آبوری کرن آبه جیدا و ما پیدا کتن و که ما مستاد بجیدن چنکو ویتن هر یکش نبزانید کادی روژه چند لترت آبه صرف کتن بله زور سپاس بود دل پاک ما مستندهین وی چنده که بوچی خلقی مهنه زایتن دیروش چنده صرف کرد بس امین سروی جه ما چنده هاری کاره بوچی کرنا سکرایان سندین مازن هکرم ویر رابچینم بشین ویر رابچین حتی که تو چه دیره لوگه و شیلاد زیدی هجماره که دولو نحالو چی آبینی وقتی که دا هندکی بچیک هات نچیکرن هندک سکریم بچیک هات نچیکرن و وقتی مروف چیزی بچه مروفی کهون گرک جانه تو کس کاتی الویرید بینی و جان و جوانیت بینی و بجین ده سامانه که لحیتن چند افجه هاری کارک و سکرین و ساها کرش نبید بچیکشی بینه چیکرن و اوین بچیکشی ده چند پای خواه بید من بوید بچیک گرجه گوتی و نکهش تکرار کمه با بو چیکردن سکرید بچیک نه سال امده ها چیکن سال هزاره ها چیکن هزاره ها ساله وقتی امداراجی چین سال میلیونه ها بچینین اوه نه رقم مبالغم افسدت سكريت بشيك افا بجنه ووتر هارفستنج يعني درينا آوه نالت او چبكاتيت آخاتب بات دي چي كات دي كوم كات نا آخاتت چيد نا آواتت چيد اول ميتا سرعات دي زراعتي بخول بركي ودي كيف بخول بركي وكو بحيرة وملوانيا كي وماسيت خود دا كي اول دي چتا بنعاد
دیشتت کانی که کده آن دیبیره کدی پی او بید او تبا خورد بیت و دو تهلم دیبت سیاحت و دیویری هینکت یعنی خیرا خدایه یعنی رب العالمین اف توپوغرافیا اف جیولوژیا اف طبیعت دائما اف سروش دائما همه عدان نینه مفروضه اف عردیت آف جیلینه بس بو آوا بارانه ام دو گوند سه گوند خو اتفاق بکن بو پازوانجی مناشمت مسئله پیتره دا یعنی پازی هکی وقت آوای کمت بید و مسافه که دیری چید گله نخوشید به پازیل دیار بنو تو بگه پازیل 2 ساعت 3 ساعت بره به حتی چید آوه وقت خود هکی تا هر 3-4 گونده که آخرک صدکی جان بخود چه کرنو گل دایره معنی تزانی او منطقه همید آوه دام بن دیکانی که توان چه به دی بیرلی او به دارو باردی چی بید کس کاتی طایرو تا دی جان خوش بید دیجیان خوش بید جاگه کسکاتی چه بو تاریچ اودی بو هوا دی خوش بید دی توس کم بید یعنی دی زلزال کم بید دی استقرار چه بید یعنی اب خود سدید مازن زلزاله چید کن بس نوع استقراره که چید کن مانی منو لازمه بس اکی زلزاله چید کن يتحرك استقراري ده خود مستقر بيني ازل سر كرسي حتى از خوف كما هاد خود درست كم من كل خلفان ام كرسي كلفان بس دي استقرار بده مهيه فاذا اف سد مجرد مصرف الوجلك العالمي جبر هندي نشين شيكن مجرد ابي هكا دي كهربي بوتا شيكات هكا دي بوتا اباتا يا تجهينت اگر موسم که هیچ کات تجهينت دو موسم يعني بازو ترجو توالته اویدیت هم میتشته بخيراوي اويچ کو اوف جيانا ممستا گله جاره من ویلی گوتی برادر آجی و تایبت افید وی بابتی و گریتایی هکر ایکش من بجین باریه که نانی العرده که بینیتن دراکت و دماجیگت و بسم الله و دانتا جهه که ویها ناچی بیتن افتشتا که پیروزه و سر جوا بس او همیش آوه چی بوی همی بو چی او پیروزی ام دینوی نانی بو چی ام منه دا آوه یعنی هزرا اف هزره دی چواکوی دا سری خلکی دا کو خلق آوه پارزیدن اف تشتی کو تورات که دانیه وره هکر آوه با تهر نرات کرد او ها مشکل افت وریده اوه لازم الشراوزی دست بکرد وش مدرسة ابتدائية سرطاي و سيداية بريس إمام خطيب الجامعة إمام خطيب الجامعة چينا بيت الدماهية جامعة دا بيشت خطبة خو خلاص يد بيشتن جالي بصرمانا هين همي زانن آف يا بيروزة و آف يا أوديا نعمتك أم لازم أبوريت لبكين وهن ربنا نفيجي نه لازم خود بهتر خان کرد بو پیروز با یا آوه عرش خوده سر آوه وقت خوده ایکی دتشون وقت مریتشون یعنی آوه قدسیت هایت همی دینا دا همی ادیانا دا هی هر بوذیه هر فلینیه هر جیاتیه تعمیده فلینیه دا بصور منی دا آف يعني ما قلت يعني كان قدسيتها هي مفروض خطبه كامل بتتر خاك كده على الاقل هي بجاركي اجا سي خطبه ديف احداث ابن خطبه كل سر اوفي بيتن هاجا ضروره بوصل هشكاتي بو هاوين بو بلا مستمر اف خلاص نبي موضوع اوفي يعني موضوع اوفي تشي هم هر خطبه هر اوفي كي اوفي ربط كي سيكتر كيفا دیانت خوبه چون که جماره که خلقی وقتی کن بوده گوه خودت وی دیانته انا شيء اوفي يعني اوفي اوفي اشياء مثلا كليه اداره اقتصاد وشيء اوفي بخيني وك سلعه اي وقت وك اداره دول كليه علوم بخيني وك علم دول كليه هندسه بخيني دي شوا صدا چكي دول كليه تو بخيني شوا خو سخلم كي يعني همي بابت دا اوفيا داخله وتهمي بابت جي خويا هي وتهمي بابت دا جي حضور خويا هي و بي تي في اف اوفا بيتا باراستن و بيتا ابوري كرن و استراتيجي بو بيتا دانان بو جيلي دهاتي ما مستم دوی پیوندی شو ورگی روندکانه وار باش روندک اگر کرم کی روندک تا گوهل مایا الو الو روندک بله روندک تو نمو اثر هیلی باش زور سپاس مامستا گلک ولاتا هم بجین بلکو آفیالی که بید بس خلکی خو فیری وی روشن بیدیه گریه که مثلا 24 دمجی میره ده هر تاکه کی بید ویب چند هم بجین لترین آوه کب مزی خیدن یعنی تو زانی امین فیر و هنده سوندای وکه چو سوندای وکه بیستانی آفده سوندای وکه بانی پیبشو محفیری بشو حتی دیمای ولات این که هری کم آف هبید کیش ولاتنو چوا خلکی خو فیری
پاراستن آوه کری ولات برخمه و اردنه از بری فتاکی لیره بوم بری هی بگه از مصر بوم آجی اول هر دو آریشت اوی دیت آوید اردن وگای باید نمونه که عالمی عالم همي بحثي أردن كات تشوا تما يالجير هلا فقيرية أوي بجنة خط الفقر المائي يعني يكمل المفلس بدينا إفلاسها أوي هي أردن يتقتنيت أردن دي أشيد كات زفستاني أف أوتيلات مازن أف بنايات مازن أف خانية أو آواتيت البن عرض خزانة تشيكين أو آوا بارانة تخزنت كات بو شيشتني وبو جلكا وبو أويدي آوا باقشي آورية تداد كات ویگاوی اردنی یا بیان نموزجک ویگاوی هرسی که طماطم اردنی میت هیم پیواز اردنی میه بطاطا اردنی میه وی آواکیم بس شو ما بيري ساعات هي النافستاني ساعات هي ساعات خاطرك يزخو بيونديا كير قدي ساعات دانا اوان ساعات داناينا وقت او طماطم تشينيت وقت او فلفل تشينيت وقت او تشتي زراعات كات هندا حصاته ده هندا بارا دي يبارا جدت داشت ابوريه دي كات وفيغاوي او اردن صحراء طماطم باشترين طماطم خيار باشترين خيار بيواز باشترين خيار مصر ويغاوي دوينيلي وزير وان من ديت ما صحبته كر افنك قالك جوان قلت من ام سالا 5 يونه 25 مليون بود سالا 5 يونه 1905 يونه ام 25 مليون مصر نیل 55 میلیارد متر مکعب آفتینا قلت أبا 2015 ام 9 میلیونی بخاطر به معادله نیل بومن 5 میلیاردی نیت و دی بتا 45 میلیارد کم ترجیله ام چهار لازم آبوریت داد کی قلت ما ملت خوی فیر کلی وگاوه ام چهار وگاوه بتشين زراعة خطط ويجيب كين و1 مليون بي خدان كين وقف كمت اللي هات اخر افاجي حنيله وعلمه وتخطيطه شيانة مازن شيانن يعني لازمته هزيب كيف فندي هذا بختاز قال وزير الاجتماع غاري قدام من شرم الشيخ وين قدر دي افريكا چه مكا رخصت بيتن دي ما سينا الويله قلت بار عندك فيضان شي بون يشين عندك سدا وتحويل كان اجراء ورقرت اجراء لازم بيتا ورقتن مثلا دي ساعه يعني بار امبيرال الدوكي كيري افليهات ما معالجه كده افك البروشكه هاتي بيت الزرقه هاتي بيت نزل كيري 10 مال ان 20 مال ان 30 مال ات افي دما بن ان بروشكه باشه ما في هاوينا گرموگر ام چون علاجك بوكر كوندي ام زستانا قد يجي ميت بشتي هي فقد خدي حس كات اف موسمي بيت ديف توقعات دي موسمه كي تير باران بيت وتير بفر بيتنا وتير سرما بيت اخر افيا حكمت لازم تو وقت مشكله بوتاچو بو مشكله بخس بن ميكروسكوب و بتشافديري يعني كاري بو بكي بكري كاكيري خلل الكيري كاري بو بكي ما كتهريلا باران خلاص بو او يدي بو خلاص وتا قلت تعويض لمتو هروج ورقه مقاميه وهروج فلان دايري ابا نحل حل تو عمليه سروج تبكي او باران هاتي تتوقع كي هكا هات صار هندي هات ان بترتل هات او قبل لقيت بس تو بيجي هاجر هات احتياط خو بدرا دي چيكي اذا ادي مسارا في غورم عندي جوكا كي تشيكاب عندي قسيسه كي تشيكاب يعني افهم ما بوش بيجن حكمه كيف نشكب عربانه جريد زور جنا مستعد برادر سرهل نام دي ورگرين روندكي ورگرين الو روندكي بار باش ایوار باش چانی باشی سرچاول من دنگی تا گلکی که ما روند کرم که بله ایوار باش چانی باشی ممنونیت ما روندک دنگی خوب چک بلند که خیرات نمیوانی داد که ممنونیت ما زور سپاس بله بله که بو کرم که خوشگذاری میگه تلفن کلی گفتی منی على اساس آب بتر میزانی على اساس که بتر میزانی بله این آب من حتی این آب ناد کم تیر بخوی و تیر کاری خوب است که میگه حتی بخوام که بتر میزانی نه صحیح شوا روندک خان نه مسئله هند آفنایت کدو تیر و خوی هکر هات هکر بو میزانی از باور میگه دزانی کا چند یعنی وگا بلکو 24 دم جمره را بوده 4 دم جمره هات هکر کیمی بیتن ما نه بله بس هکر بو میزانی هکر دم جمره کی جیبت از باور مده ام همیشه
يعني هندي بيت فيدي هلجرين وهندي بيت فيدي بردين نادي حنفية بردين از بواري ما دي تشتكي ترتيبي تنوكي كهرباء وكي قالك تشتين دي يعني دي ترتيبات جانب بيتن يعني دي خلق فيري أبي روتينيات بري وبرد أبو جادة وحتى ديماء جادة شيشتشول منية بله جادة عرش هذي سبي بيت اسبيا بيت جادة خيره بله هر أبو روندكان ممنون تما زور سپاس کاک عبدالله ورباش الو ورباش سر چاود من زور سپاس کرم که بله خدمتتون ببینید که ممنون تما کرم که کاک عبدالله بله نشون بسیاره که سر چاود مفرمو بله هوا چون بیلانه دارشت یعنی بشن 112 ببینن آقا بارانه دید مثلا بونونه همی پروانه چیزن بعد بین آف مثلا تنیا مدخل تعالی بالمرض كذي وان بلانك هبت آب باران تنه كده برا خير ولاد أوروبا وأمريكا عبتشت هاي سدداننا وحتى باران يجي پروانه چیزن و هکرم بین ماجد بین کشورات دوان کشورات عالمه و هبونا رجاء آفه بله هر ابو بله ممنونیت ماست سلیم کاک عبدالله ما مستعد بحثی بچنید کرد بشته تو بینی که پلانک واسای هرچی نبیتن آوا بارانه يعني هربانه چیتن ما بحث جيكر يعني وقتی تسد نبيت تسكرك نبيت جاك نبيت آخلی براوزی دکی به چی تفاوت آخاته جیبتو دی آخاته جیبتو دی مایدی دست خالی مروف وگرده من شاید ما همین راپورید ما برای الویره يعني خلق وگاوه هولندا ما نبيجن خود همین باجره چی گیری هولندی اوید کن بیجن بس هولندا نبید ما چی گیری چون کون آخا کریه از دامن الویره يعني ما اف آخا ما آخ اگم بین تفسیرات جیولوژی که بو چیکرن آخه ملايين الساله حتى في آخر شيء بود نه ما امینی و ملايين الساله حتى في پروسس آخرش طبقه هی بیتو باران و بفرو دی حتى بیتو آخ وسم كيد بدا 9 متر و متر و 20 سنتیمتر دي فرق الجهوي لي اف صالت هشكو تغيير مناخي و اف اوديه زيدرين وقت تيت بيني ابا مهميه الصوره تيت هميت ام بيجي داد ماليت هميت ني اول ضررك از ضرر گهتبه يعني اگه تو هگه بود چو نبید اختمی دارب چینی هگه نبود چو بیدار نبو هنده بید که دعوه بده بن عردی ناده بس بودوی آخه تثبیت که بس همه اوه سانه آخ زیره سانه تا او آخ نبید تا داروبار نبید تا داروبار نبید تا زاد نبید تا زاد نبید دي يعني مشكله ام اهميت نادينا افصاله صاله دوليه يا اخيه اگه تو سال آخر بخینی آخر باش طبقه جیولوژی چیت بیت قصدم اوه يعني قهرمان نبس اوه کو وقت اوه ما چیت هروا بیسه آخر ما جیل بخوزه آخر ما نبر بابا آوه ها يعني مشكله يعني چیکرنا سکرا ایکش صورات فرد بینه چیکره میشه هر کی دیف سکیل خود دیف قیاس خود دیف جی خود دیف حجم خود زوجن امصد تو جنابی تقله که گرگای الولات سبارت فهم بابتا يعني آواکو دیمای هم بشین درکویتن هر مالکی که هم بشینی آوا پیس درکفت اف آوا چواد زفریته و یعنی ولات اینکو جنابیت سردان لیگری اف آوا چواد زفریته و او بو چپ تیته و کار اینام بلکو گلک ولات هبن يعني بلکو بو وخارنه نیتب کارینان بس بو همین هم بشین جوری چاندنی اف آوایاتی تب کارینان و گلک استفاده ویجی باشن نه ما من دستت خوشیشتن و چو حتی دیمای چو در کفت هم دیش بینی دست بگی بینی اف آوا دیده وخارن چکو 3 ولایت امریکیت مزن وگاوه اعتمادوان سروی آوا پیس دیده تصفیه کنو و ودخونش من بوشی مگو دیش بینی دست بگی العالم همية وقت بيجي فيكو في السمي محاضرات ابو طلبات بيجي وقت بالسيمينار كبير بيجي مدو نوعية اوفتين اوفا سر عرض يا بن عرض بيجي مسيت هي اوفا سر عرض ويا بن عرض واوفا بيس اوفا ايش مالات شيت بيجني اوفا رصاصي اوفا جراي تكو اوفا رشته هي يا ما رفقه يا اوفا يا رصاصي اوفا حنفيه او حمامي وش دسيشني تشيتن شمان باخي وآبا كزجي هاي وآبا شينجي هاي ويوم دين آبا ما آبا رصاصي أف آباش حمام داري أف آبا أجا فيجا في توم حطاكي بداية كابرايكي أز متأكدم بيجي كابراي ولا محطاكي بدانا في آبا بخو فروشة الاستثمار كان أو أف العلوقة كل دماء آخر نقطة الدهوكي كالكيريا بريب سدي ميسر أف آبا ديش تبيري ربارك بخو أف مصدر السيئة أف نيا سر عردة نيا بن عردة آبا بيسه الويري دي باقش كده
مرحله که پاکش کردنی او کوب کلی زراعتی بید و تشيبي او فجارة كدي بزوري نفا از بحث تونس كم از شما تونس او دنيا تونس الخضراء تونس كاسك او عاصمة همي بي افا ابتشي سر محطة زي ما هناك اسماينم ابتشي سر المحطة دي شي اوليكا بينك بيسو علاقه وبيسو او دي شي دما مرحله دس خدها بر اكتافي دفا خدي بيجي كونيكا طبعا او تصفينا كان بوش كون افا هيا باقش او بو او بدارو بارتوان جزيرة وقت وسطي او غابات توان هم مي بي اوي دوغي مفروض افيك اوي ما او بزيدرين بروجه او ما تشكر با بن الوكا دا وما الويري او اف بوريا و او هنا بافاتشيا و چپ چپ جوانچیا و شلاله هات بخاره و اف چیات مت کسک بانش ویرخی يعني بشتي 10-12 سال شو بغابه شنو قاعد التلفريك تشكر با شو ده تلفريك تشكر عدد الريتراب شي جاده ببيني وخاني ببيني شي غابات ببيني طير طوال ببيني بحيره هبن هنجي بيجي شركات استشاري ولا بومن تلفريكات تشكر ده فيتشاي بوفيتشاي تزاني قالك ابصانه هي مجرد فيجا فيجي اك قال خلكي هي شركات هي احتمال انا ما بلاش تشكن بس على قال ارزان تشكن بس حقيب دني ابي او بفروشن وبشين عردكي بخو بكنا يعني غابات وده طبعا امريكا بزنس سياحه بيش تمشي انطاليا نولدي تشي ابي تشي زركا بيش زركا منطقه بنا غابات وشلالات بين وغازينو هبن جويش كردستان خوشترنين بس تمشي استثمار كي تشي شتي مثلا خارنكيه تو بيخاني شيء خوش كي يعني بهارات وترتيب كي وتقديم كي والله بابا خارنكا خوشه اشكالات فيريدا آف یا چیت یا چیت سدی میسن و آوکا پیساجی و مصرف اگه زیاده جی امیلت که همین باشه هفلیر سلیمانی یعنی که دبز و آب زفرینیه و هم دی ثقافت اگه چی بید هم دی بیاجی پاکش بید جنگهات دی پاکش بید هم دی جدرتت آوه زیاده بین هم دی کسکاتی زیاده بید یعنی استثمارت ویلی دام که اول بینه جیرخانه پیش ابچم عمارات چکم و شقات چکم و استهلاکی نام تدانی نه توی چی دلاری دیو چی تا بنی بحری دا اودی بوده دلاری خلقت کرد یه دلاری بوده تینید دی خلق اید میوانه دی بوده هیچ توی گازینوی دی پاره بوده این تویله یادی استهلاکی توی پاره صرفت که پاره تی چیت اشکالات ویدا جا طبعا تو دهنگی بستانی چکی یه انواع تفیقی لدی انواع دارو باره جوانیه و خوشیه و غابات و دارستان بچه خدا اختصاص این شول کنته دا زوجان و مستنبین سر تورکی دیکو پزدرا من هر شتورین گرنگ اوشی لیدانا بیرا و کشان آوا جیر زوی افروکا بلکو گلک کس هبوین از باری مبرینو که هر بی رخصت جبو هر ایکی هندک پارچک عردی هبال جاگه چه سیاحی با یویه تایبت دور پیچ کریو بیرک لیدا و حتی دیمایان گندا گلک بیر هات نلیدان چند مطر سیاخو هیا لیدانا بیرا اری اوه دی چل آوا جرزوی کتن اوه دی چل ام بجین دی بیت اگرکو جرزوی هشگو بیتن زیترین وقت ام بجین یان هکر هاتو خودینا که زیلزال هبو جی بهستر لی بیت چنکو چنما خو بیگ و بگریتن ما قال جاف سعودة كريم أس فترة قدريش مديري هر يا آوا جرزوي بوم يعني رأي أمن في قافي على الأقل النظام أبتكاس نا كارمندي وان دائرة ما بيقال زلزان كويه بيتي فيها مسحك بيتكلين على الأقل بريكا جي آي إس تو بظن كم بير هنا أبغايتين أو بير الدائرة كولي بس بير ديجيت بين تسقيط كلن بشنت إحصائي ده بير خلك يكون عن جهازات سورية دي مهم أو إحداثياتهن أو بمعنى كنا العاديات يكلن كو أبيتو بنيا داري أو لازم بيت تسقيط كلن السر خريطة ومعطياته ومعلوماته بين دانان داتو هنگی فشیل سوی اساسی تا چند هنه هر یک چند آبیت این داره و هر یک چند چوی خاری و چوی کیش طبقه جیولوژی چون طبقه جیولوژی احوازن هنده ایگاد بین ایکی ده هی نزانی اف دراسه بدوید وشول بدوید و لازم ابى بتاكلن ده حكم بزن موقفه الكيبه طبعا بلدهو يجي بتاكلن هبليري وسليماني ده احتياطي خوي بين داري جيرزفي هكا احتياطي خوي نادري جيرزفي دفجا دهين صاله تيرباران بما چند تجديد زاني صاله وقت مستوى مترك چتا خاره سال 2 سانتیمتر بوم زیاده نابن یعنی ام گله خلت تدگین وقتی باران هم بینی گلک بارانات او باران همی ناش دخاره یعنی وقتی از مترک آوا منسوب آوا چی دخاره بجا پاکه که 15 متر بچی نخاره ادش کنگیشیم تعویض کن شتی یکی 100 دفتری توی خسارت تو بیش نیکه بوده 10 ورقه 100 دفتری چون 10 ورقه فایده نمیکن راست بجی پاره لبچه که ام واقعانه سکه نمی موضوع که خطره هندی آوا جرزمیه تیت تعریف کردن اتهمی معطیات ده آف
بوش بيني الاستدامة sensitivity التنمية المستدامة بيشتت آوا جير زوي آوا جيل دي نوع دينا نياتها يا كورتها بنفيتها يعني هندي تبي از خود دائما بوزاخو تأسفت خازم بوزاخو كمثال دينم از بحث باجاري نايم خابير برا چيت از خود مدير آباري بوم مبيرت لداي مفروضة على الأقل هم في عددي تركين يعني ما بيزاخو بير لي هبن أو بيرت هيج دقيرم خابير برمرات چيت استفاده الخابيري بك أبي بير وقت خابير چيك بو يعني أبي بير هر خابير چيك بيت شو مرجله ترجنا هيلن بلا مرحلة بچيت دسافت ديجلا دسافت زي امازون دسافت خابيري بيت الشباب فتره که هر ولا تنين هكا چونه گشتي ايرانيا دي مجراي تحويل كان دي اوفيكيم كان فاذا يعني نف خابير برطرف چيت تربي فتره تبيه هبيت يعني اخر ابنا منطقه جي فجنا منطقه يعني تو خدان مطعمي تو بيجي درام چما مالفرافين خم بلا بخده يعني انت شتين بلا ملف يعني بصانيس حكايتي دينا ليك دات يعني نقلك معقده مثلا يعني كتبت تو ابا جيرزفي مفروضه اجازه خاص زيد من الناس بتكيبت بنقد عكرين يعني بلا بشكل يعني اوديتي ذهبيتن يعني بلا زفريتي ذهبيتن مش بير سيدش مقدساتها بير يعني اشتي خط احمر بير النشين يا بير استخول بينا حكى دافيد جربت تو تباريت خدي هذا ما شاء الله ام تمشي بتا بوريا كيشين بس دي 2 كيلومتر حقي بوريا ده انت فلان عردينين ده بركات تجي بيتو ده خو ملافانيا كي وشي بيت خوش خوي او سرسوبه بس يا بيري ام بيجي يعني قدسيات بيني بيجي بخديها بيري اسنويرم كذا محافظ نويري كذا وزير نويري وزير بوصلان يبيشتي هم ترسياي بنشاف ترسياي بيج بيري يعني بشكل ترسك ذهبي شو بحث آيات كي يا قرآن مرف نيجي نبي دف ملاكي نكو كافر بيت هو اللي بيت نكو كافر بيت هو بشكل مرف يعني في منطقة مش تبيله شو بيل ناته تدفع أوفت خبتي أوفا طبعا بوتشين ما توقتي دوانات كير چونكو أم شنو كذا أم بيز برب جهوري مناخي بيتشين وكين بينا أوفا نقولي هكذا 4 متراجي أوفل بفر الدهون كي بيت أم تصاب بربشكاتي بتشين أما ناس بيجي مثلا علماء وزنايا يعني كيف ما نايد أفصال هذا تير بفر وباران بين بيجي خلاص 4 متر بفرجي خود هو جيب كيفن هرشكاتيه فإذا تدريش خاين استراتيجي وسياسات حكيمانه دوين بيرا اش محرمات ابداني جرد بينا كرن وأبي فيد آوه بکشته نک قصر خو خانی خو مال خو گنده خو بو خو بو حساب خو بو بیرا خو بو حوزه خو بو سیباحه خو برا هن پارایتین برا 4 کیلومتر جی 3 کیلومتر بوریا جی اش منظره کی بینن بله ناف جهی بید آنجی بیره کی بکولن هر منطقه کی بیره کی بلا حکومت بکولید بین کنترل حکومت بید بو 20 خانیه 40 خانیه منطقه ابد کو خانی هی بخوشوی بیره بن بوريا او خوش حسب خوبيني كي بوتينيت شويه بان تمشي يعني ريكيت هين تمشي هيدي كيم كي دونا لا قطع كي شنو بيت شكا مواطنه حق دفيت بيجيت بس شنو بتو بيرك خاص اف موديل نمينيت بيرا خاص بو من وبيرا خاص بو تا وبيرا خاص بو سيداي افغاني كي اف قطاع نفطي ام شول كي ميغا تاثيرك الاوت اوا بيشيت بيت هيدي النتيجه اوا كيمن بيت مسارتنا غورتن اگه بري 4 سال تسحكر با جريده افرو دا بيشتتا ايكانيا باقاني بلاوي نوزا كيري ابير كاني كتوان فيسبوك كاني كتوان هجمون كاني كتوان انا بهمين طبعا قلت لك داي بير بترا بير ان ار تي بو البعدري مجموعه كانيكا بابو وبيرا بني تهجبوا فهمي دليلا لازم سافر هوستي نامت مر الكلام شعري كي بيجي وقت شعري شو وقت تو راوستي السر بوتي هجبو ودي تشكي بديل تشي ابو في ملتي بل ما مستا ام فيديو ميماي جدا هر چند كيم ده ميماي بحثي چندی بكين ليدانا بيرين غازي ودرينا غازي طبيعي حتى او بيرا لتيتا ليدانا از بيشم قالك دمك دريش او ديش تبناخي وحتى بيرتين تدري عندك 6 كيلومترات بله و پیزبونا آفه یعنی چند بیتن اف هر دو کلیگ بینه جدا کرن چنکو او بیره حتی تیتا لیدان دی گهیت آفه نشرط بیر وکی جنابیتا گوتی مثلا الشیخان بیتا لیدان فیدیه نساخ ببیتن یعنی چند هزر
بو وی چنده هات یکرن کو اف نه تا انجام دان یا نجی تو بینی کو اف برچاف نه هیتا ورگرتن هما گازالب کولا و حتی اما هم دیگه بریم چینه گازین بحث کاشه که گرجه ما گودی کاشه ادویت تو 4-5 بیرت ملاحظه بیرت observation بجنه بیرت مراقبه تو بدانی بین کاشه دا هنده بیرابدانی فتره به او فحص کی چند او معدن پیس ابد کو سرطان چیت کن دین چکو او دیت چت سیمینه چت باتیل و دیت تحوزه بالعاده لا مش ابا جند فلانيه ابا جند فلانيه ابا بصرمانه ابا ازديا ابا فلايه ابا كرته ابا دريجه او يا بالعاده العاده كده که چبو کانی چ بیر بو تجي بخار چ بازي جي بخار او من بازي بخوش ابا ملوث دی گوشتی است تو چین کریم 16 دینار 16000 کیلویی هم ده پارایج دی و هم یعنی گلک اشکاله پیدان ام ده وکاشه بید مجموعه کبیره تو هر ویگاوه وقت خطات تبدانی دا مراقبه بتكلم اگر تلوث زياده بده بشيء كده يا دوي اف قطاع النفسي جي اف قطاع حقلة نفط بتنا بدي كده مجموعه ابارت اوبزرفيشن هبن ابار مراقبه هبن عجبا او اف كان تلوث بيت وكان كيم بيت كان زياده بيت ودراسه طبعا يعني لازم حلقه خاصه بموضوع باخدين مسار اوفي الجي خدشي تتجهرتن كين بي زياده بيت ابهمي طبعا دراسات اكيد مراقبه كي دنيا كشهاده ماجستير ودكتوراه يجي موضوعات 10 طلبه دكتوراه ماجستير بيننا موضوعات طلبه هرا بيربوا بكله وبجار مراقبات ودراسه ومن كيرفا فان سوفت وير برامج الكمبيوتر بمتحليل كده النتيجه متعينيت يعني عالم هو صحيح عالم خونا اشتي خبزان كلمه والله على فيسبوك على دهوليته لا النتيجه ودراسات طبعا بس امام ملاحظات انه في خبره بس 6 سنه يدفي موضوع الى الفيرا قطاع نفطي ما فيدنا بالعالم همية خطر هالسر آفا جير زفي شبه تلوثي وبيز بيناوي بس چند درجة تلوثي هيا نينا أول أزمام تا آبار هبن تا أخبار هبن تا المزاجين هبن تا فحص كربن تو نشا خلقي يجري بيجولا أفا از موقع من أفايا هنديا بيز بوي هند بيز نبويا دهوليتها بله ما دائما برای دیموهایی که بچه اگر جنابه پی و دیموهایی که بیتو شی کرم ام هر بيجين آف جيانا بله آف آبوره آف دمكة دولت هذا هو بيجين شو أم بلد دولتي نيفرتي آف دمكة دولت وقت أم بينا خدان آف أم دي بينا خدان دولت يعني جبري أبدي هميد بيتفينا هبن بس آف ركنة كأساسية بود درس بينا دولت يعني زيدي ده كده دولت هكذا آف هبيد وسرب خويا آفي هبيد سرب خويا آفي وآسايش آفي ده آسايش خوراكي آسايش خوراكي ده ملتك بهذا قوة ده ملتك بهذا قوة ده دولت کا پیز قوت چی کرد امسا زور سپاس جناب تکتونیم هم بود گلم رویشتن گلتا جه سفرازی هم میدین ولی بینن هجا خوشتی به چندی هم گشت ندیم های که خلق ابروکه و برنامه هوای روزانه ایوار آبادینان هیویا من همیشه بیچه خدمت هوایم برسکین تموین و خلق کادی جیر چابدیری خدای ما زنده خاطر